Kebelaya pergi pergi para juara berok ke baju sungut nat pasngap ya ke video ha kene ke channel. Teling ba kene ke video ngapun ken mau pergi paj ba berok balasai ke sengi ke kat new tarik Januari ara jara pun riu kade ke segi ke ba penilai kaino ya kene kalau kidro ke ba polak tengka hang tei ha kresimai mini stadium Hasmit. Batkan sadonru saka final football ha pedang ke Lightcore SC Persya ya ke Masar Ejbro FC. Ha ka por si baje mensengi. Bat hakapor khatwe baje menstep kandon ke jingilekai perlok ha pedeng ka mauhati constituency Persya ya ka mau kenreu constituency bat hakapor sa baje janmit kan sadon saka grup jong kidong tem nang put nang ruai ka kenhun jogi bahun marwen harkat berkaban ke jong i khatwe baje menstep kadai ke jingilekai perlok ha pedeng ka mauhati constituency Persya ya ka mau kenreu constituency kaladu kan kore ka song pisa ka ba silak tengka karena up kan kore ka song pisa ka ba san pau hajar tengka haka porsi baje mensengi kadai ka final football ha pedeng ka Lightcore SC Persya ka Masar Ejbro FC kaladu kan kore ka song pisa ka ba lailak tengka karena up kan kore ka song pisa ka ba silak san pau hajar tengka kador jong ka ba tiket ban pej football kadai tang san pau tengka marway kador jeng kebai tiket lo gidro kadai lai sepat tengkah kawai bat san sepat tengkah arteli ki tiket te site senpat ngan pulih company ya kane ke notis kabadai lasai kasni ka khat new tarik hang tei ha kresimai mini stadium Hasmit kandon ka friendly match football ha ka por khatwe bejemen step ka mauhati constituency Persya ai ka mau kenreu constituency ha ka porsi baje mensengi ka final football ha pedang ka Lightcore SC Persya ka Masar Ejbro FC bat ha ka posa baje janmit ka dei ke jing pedil kai ya kane kalau gidro ha ka ba ka price ke benkong ka dei hadu sipolak tengka ha ka tei ka sengi ka sadonru sa kalau gidro kata kamut lasai ka khat new tarik ha ka ba ya kane kalau gidro la penyat da ka Smith Sport Club haringkat ka Sendrop Lang Fishing Group ka price ke benkong jong kalau kidro ka dei sipolak ka price ke baar ka dei arlak ka balai silak ka basau silak ka basan ka dei san pau hajar ka dor jong ka tiket lo gidro ka dei laispa ka wei san spa arteli ki tiket ya kini tiket lo gidro phimla banyo online phimla banyo shwa ka lasai ka sngi hendai phla banyo tang lasai hi ka sngi na dum step hadu ka por short pelikai ya kalau kidro namar bakadai tang ka offline phimla ban thit lupa ya kini tiket hendai phla banyo hi tang lasai mensngi na dum step hadu ka por shwa ka sabje shwa ka por pelikai ya kane kalau kidro war kitu ki perlok ki pentit nagam tagi perlok ki jongpi nagam ta jung tu perlok ki pentit nagam tagi perlok ki jongki nagam ta jongaru ladangan pentit nagi perlok ki jonga te ngamla banyo lupa ya kini tiket namar kadai ka offline te nang ta jung tu perlok ki pentit nagam ta perlok ru pila banyo tang lasai ka sngi dum step hadu ka por short pelikai ya kalau kidro namar omdi lupa shwa ka lasai omdi online lupa ndai kene ke jing pelikai ya kene ko gidro kadai be tang lasai shisngi tengah try plasai halor kene ka jing metip ke jing mesai hak baya dei bat kalau gidro bat nagam ta ka football na ka bentapan pej yakin nong ruai nong shat ka kenhun jongi bahun marwen pat phim don kam ban su bairung free bairung ban pej yakin ki nong ruai nong shat ka ban sedang sabaje janmit hendai pun kam ban su bairung tang dengan taka football bat ka bairung football ru kadai tang san pau tengka marway te perlok tongan sepej lasai ka sengi ha kini jilekai football arteli hang tei ha kresimai mini stadium Hasmit haringkat kane kalau kidro haringkat kane kenhun jogi nong tem nong ruai tengin sepej lasai ka sengi menaban kore kane ka price ka sipolak bat menaban job ha pedang kane ka final football ha pedang ka Lightcore SC Persya ka Masar Ejbro FC bat ha pedang kane ka jilekai perlok ka mauhati constituency Persya ya ka mau kenreu constituency keblesibun